jong lam ta i offline ni jungi sar jual mun hardo sau ubang ila eti borok ba ide bateri habo ka prestige marketing. Nomor kata kita semua komen shibune link ba ke jeng kris tom ke jong i ba menta ila yo ya la ke jong ke kali iba achieve ketika jing achieve ngala penong ka jing yo ka bacir kai bat ka komen kam abang itrai ha ka lugu kam oi bila ngi trai ke nuno ke kam itulah misteri ngitri ke nuno kam ka bang ngitri normal oi pingin mo abang yo ketika kali ke ba ila warna akan kepur barak lawan jadi di kemenam apa pi yo online jung pi buan ra ela ke jong ke kali hakmat jung pi ke kepur yes dan kemana ini kepur yang lagi di top ini kok dan tadi tuan mun ini nomor kata ni dah kemana aku ki dolan ni don kam bat ni don kam ni kalau benda nampak jong i ini nomor kata ketika jing keman ke bakale ya ke baca yo ke kepur dikum kita orang ni dah kemen shibuna par ni kwa ya ke bangin le ka prestige ni tu ni ka complain lagi berbuat urlang ya babun ki bakwa bakin urlang bakin puai jaga thong kadai kata ke jisha hangme ni dan tempat jual besar libiang idang susai kali menin ke sini sai jual ya kan ni buar idan dia lagi jom kali sar pikir idan dia lagi jom kali bari sar diwan ru bat kiwe ru mau di next pi ki badam lang hang ni ki batrai ni badam yel ka vision bat ka passionate ke jing trai in susai lagi jom love cerika that's what it is okay mentah agni ke por cuma pengen sedang yang program ngasuaban hak ni kimis jong ni soaban ai ke jing ai buram nang ta isar jual mun bat isar lebiang ngasuaban ka kimis soaban ai paling tong isar lebiang soaban ni man Joy coba kapur ban ai. Dekat ba ini Joy idang ai tu san lebiang. Ngene ai ke jing sapti ngene kapur. Dia kene kapur. Dia kene kapur. Idan ru sai offline jungi ba long very dynamic pa hoi pi. Baita kembali ini por isar jual mun kalau soal kan mai soban ai yep akbat ni ke por minta lagi sampai ah play